Рашей блогерзем хазен интернет-ри каналинже Чувашьен жинжен калазабана. Везен вунжиже минутытла бураган кылар меша кунзенже национальность пынжыру тревел шоу радухна. Унда Чувашьен культурибе йылы ерге нацитумебе абатшимеже жинжен білме булать. Асынны шоура нумай нацилер әшере туслым бурнаган шыршер халық шинден галсабама балыртны. Национальность пынжыру проекта ирцебрагансем Чувашьене ахалден сыйласа илмень. Пиреншір шинде хынасыне илердеген вырынсем чынны бехте сахалмар. Палахинде шыршывра ешібе пилікмеш вырында шутланаган Чуваш халыхе пуриншінде кысықлы. Проект авторысем хойзен галавне херлі лабамран бушлана. Кувырына ошы дүбәйінді музейдеме булать тет ирцебраган авалхи ширулық палысембе нация уйрымлых сенегдардаган ыты хойне еврлихсембе палаштарса. Анне палаге Чуваш республикин символы булсадыны. Блогер унын авторы беде Владимир Нагорнов скульптор бадер булны. Халыха шуттагылараган Иван Яковлев палагы уменде челхешин день галашны вырынлы. Чуваш сен келешнине білдереген уйрым сымақ шугеккен ширипледет ерцебраган. Ты придешь сегодня ко мне в гости? Если ханана киледини, так. Я отвечаю киледин. Приду. Приду. Да, то есть глаголом мы отвечаем. Анжахи бир пурде блетпір. Унбек чухне ия шапла демеде булать. Вуншите томлы словарля авалхи пуян чваштылхинже керек мілі идыва хуравламада сымақ тубына дех. Шербин тәрі, шербин юра, шербин сымақ шершівінде бурнаган чваш, хойын шухыш кымылне әмірден ташы юрырада балыртмақынықны. Эшлене чухнеде савынсанда, кулянсанда юрлат прибир. Ташы рехускануземде шиныштикинде мінле дуым булыне гыдардашы. Блогерсем патшалық юрубада ансамбльне дешетіне, шамырксен яндалушкіне вәделле ташлаттарына. Чуваш тіррен музея ютран келегенсем шынчынны вехте кемел дупра келечі. Надежда Сильвестрова хыназыне наци жібушын уйрымлықесем шинден интереслі галазыбаны. Әлік Чуваш хирарымы вунулды килограмм таран кемел кабырлық шақса жүреме бұлдарны деші. Авалдан сықланса юлны ширулы дума Чувашсем паянда аржадыбінде дытманны үтісене тіліндерек. Тахыр хулаллы, пәрбин журы яллы республикара фольклор ансамблесем, эстрада юрычесем, сакаспа нацикебе емешелеттереші, шемери ела ергере, той жүйра, халықтуме яланақ сумра. Теререшпе шамрыксем де пидек зыкланашы, ядарлы школзем ұшса терлеме вренеші. Улах елынек дардаганзем батнешітсен, хойне лармахер бек туястезе кыларма ерцебраган Чуваштуме дығынна. Ілі вілят бар? Шереле! Шереле! Шереле вілят бар! Айқалы бұрзалақ жевал! Шабындар жүре! Хальхет вашсем тепренелсен христиансемінде. Блогерсем авалхи дене хисеплесе бурнагансем батне дешетне. Юрий Туринге хойын келде хужалығынде керем дусалартны. Хынасыне вал әмірден келеген йыла аслы дурра пушапны ішінден қалса бачы. Кереме керегене усал деселден дасадастесе малдан ун пушешінде шымардаватса, она кардалешкене выдашы. Ундан мучавыр туруба, эдеме чунбараган пүлікшібе, шыба бүреген кебебе, их хулбуши шинде лараган пириштесембе, шинна сықласа пурнышчулібе ертсе жүреген скерсембе калашма бушлать. Чук елыне сыраба, шығырба, чыгытпа ертереші. Аслы хватсембе візен бұлшаганесене сыйлашы. Хойзем мәнішнешініне шуттындене тыцадыраган твада юба умне хурса ваттесене хывашы. Блогерсем Чувашсен комылне тенде гурумне тепчесе, ширпленсе ларны шухышсене балырдашы. Сынавземінен дерне дырық ебір сыбайлықпа, әштелікпе ұйрылзадырат біреккен. Пурде әшлене жүхне пірі бұқсадыныне Чуваш түсме бұлдараймасмен. Тада хыназем шакна азырхана, пирін халықра ваттыне хизепле, шамрыга врент тені тепре. Наци дебелінде хурангу клебе сайланны ғышын, проекта ерцебраган хер таша ячы. Она тарава Чувашенре шуцыр келішіне болас. Чувашенгларым вали Марина Корягина.